û bande. Bilmez dazanin ku daxwazên xwe ji Sipîtiyê ragihandine û jê xwestine rapora xwe ya li ser serdana daw ya li İmraliyê eşkere bike. Bilmez wekî din got me ji Sipîtê xwest bi lez heyeteke bişine İmraliyê. Tekildarê bahsa Sipîtê jî İbrahim Bilmez got wan bi me guhdarî kirin, daxwazên me not kirin û diyar kirine ku ew ê bi endamên din ên komîteyê re jî parve bikin. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştî ye û ji bo mirovahiyê giştî ye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekî exlaqî ye ya mirovahiyê giştî ye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştî ye. Parlamenter Nevroz Uysal Aslan got armanca tekoşiname Azadiya Rêber Abdullah Öcalan e. Tevgera jînen azad tê ji alî Mêrsînê panela azadiya jinê pêkanî meclisa dayikên aştê yên Mêrsîn û Edenê gelek jinên ji saziyên cuda tevlî panelê bûn. Parlamenterên Dem Partî Perihan Koça û Nevroz Uysal û parêzera komeleya jinan a Mîmoza Figen Alp jî tevlî panelê bû. Di destpêkê de parêzer Figen Alp axivî got têjî dalê İmraliyê bûye bingeh siyaseta desthilatdariya faşîst. Em nizanin bêkalê dijî Birêz Öcalan muameleyeke çawa heye. Ji bo çarêserkirina pirsgirêka Kurd divê bi hêz divê Birêz Abdullah Öcalan re müzakere bêne kirin. Pişre parlamenterê Dem Partî Nevroz Uysal Aslan axivî got gelek aliyên tecîtê hene yek ji wan jî hukuk e. Li İmralî hukuk tune nêzîkatiya li hemberî Îmraliyê nêzîkatiya li hemberî gelê Kurd e. Li hemberî aştiyeye heta ku Birêz Abdullah Öcalan li İmraliyê di tecîtê de be aştî nayê wî welatî. Kengê tecît hebe girankirin kengê tecît hat girankirin komkujiyên mezin hatine kirin. Uysal destişan kir ku Kurdan her tim xwestiye ku riyek çareseriyê bêve kirin. Devletên cîhanê dikarin ji bo pirsgirêka Kurd çareseriyeke peyda bikin. Di demeke ku girêvên birçîbûnê û nöbetên adaletê di domin de awqas jin hatibin gel hev. Ev yek encama fikir û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan e. Armanca tekoşîname jî azadiya Birêz Abdullah Öcalan e. Ji dayikên aştiyê Meryem Erbey jî rola Rêber Abdullah Öcalan a di azadiya jinê de alî ziman û got divê bi hezaran dayîk li dijî lîstikên qirêj rabin serpiya. Tevaya bazarên siyasî li ser Rêber Apo têne kirin. Dewleta Tirk çi qasî dibe sedema mirina Kurdan ew jî dibe sedema mirina Tirkan. Vanga min ji bo dayikên leşkeran xwîna zarokên xwe nefiroşin were mil bidin milê me çavê dinyayê li ser me ye. Panel bi stranên dengbêjîn jinan bi dawî bû. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan suçdarike şere. Serokvezîrê İskoçya Humza Haron Yusuf demek berê Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan ve xwend bû welatê xwe û li ser pirsa rojnamavanan ku rejima Erdoğan zilmê li Kurdan dike gotibû Tirkiye welateke endamên NATOyê ye. Kurdistanê û dostên wan yên nav neteweyî li ser banga navên da civaka Kurd ya İskoçya li ber avaya parlamentoya Edinburghê ve xwendina Erdoğan protesto kirin. Parlamentera Partiya Kezkan, Mokis, Kampan, rêveberên Sendikaya İskoçya û xwendekarên zanîngeha Edinburghê jî beşdarî çalakiyê bûn. Parlamentera Partiya Kezkan, Mokis, Kapanman di çalakiyê de axî û bertek nîşana Serokvezîr Yusuf da û got ve xwendina Erdoğan ku li ser gelê Kurd her cûre zext û tundiyê dike şerme İskoçyayê. Erdoğan suçdarê şere. Çalakîvaran belevokên di çarçoya pêngava ji Abdullah Öcalan a azadî ji pirsgirêka Kurdê çareseriya siyasî belav kirin. Ji navên da civaka Kurda Demokratîk û Oka jî axivî got Dewleta Tirk li dijî Kurdan gaza kimiyê bikartîne û komkujiyan dike. Dewleta Tirk hevkariya çeteyên Daişê dike û gelek komên çete xwedî dike. Ve xwendina Erdoğan ji bo Serokvezîr Yusuf şermek mezine. Divê jî gelê Kurd û gelê İskoçya lêborîne were xwestin. Li ber parlamentoya Brêmenê çalakî hate kirin navên da civaka Kurda Demokratîk a Brêmenê ji bo şermezarkirina serdegirtina mala ve û girtina
kadri saka li ber parlamentoya eyaleta Bremenê çalakiyek darxist. Endamê meclisa eyaletê jî piştgirîdan çalakiya şermezarkirina helwesta dadgerî û polîsên Alman ên kirmîzekirina Kurdan û vê pêkarînê şipandin serdema naziyan. Li ser navê înisiyatîfa parastina Kurdistanê daxuyanê hatdayîn û eftişatê gotin. Kadri saka bi sucê terorê di çarçove qanûna 129 b ya ji serdema naziyan de mîras hatiye girtin tê çêkirin. Divan rojan de AFD û yên ku faşîzma rastgir protesto dikin dema ku mijar dibe Kadri Saka û girdiyên Kurd qanûnên naziyan pêk tîne. Hesirûka FET deme Sebahat Ergin li vir axivî got dema ku em bahsa adalet û demokrasiyê dikin yên ku xwe weke demokrat, dadperwer û parêzvanên mafê mirovan herkesî nîşan didin û îddia dikin ku li xakeke wiha dijîn ev adalet e. Dema mijar dibe Kurd nayê dîtin gelo ev fireseta adaletê taybet ji bo şexsan an ji Kurdan derdixin. Îro êrişên li hemberî heval kadrî komeleyên me û girtina gelek hevalên me dibin navê demokrasiyê de têkirin. Lêbelê ev sîstem versiyona êrişên Dewleta Tirk ên li ser gelê Kurd e. Dibin konsepteke wihayê adaletê de dixwazin me tune bikin û mafên me ji me bitînin. Ji ber vê sedeme ez bank li Dewleta Alman dikim destê xwe ji komeleyên me rakin bi hevkariya Dewleta Tirk de ji girtikina hevalên me berdin. Çalakiya li ber parlamentoyê piştî rûniştinê bidawî. Lemberî xıyaneta PDK ciwanan serî hilda PDK du li çayê Amediyê bajarê Duhokê başûrê Kurdistanê êrişî gerilayên HPG kirin. Lemberî wê şêniyên Herêma Bakur û Şadê Sûriyeyê nerazîbûnên xwe nîşandan. Endamê tevgera ciwanên şoreşger li navçeyên girgelêgê Çilaxa û Tilkoçer ên kantona Cizrê li qada Şehîd Xebat a girgelêgê kom bûn û bi meşekê êrişa PDKya li dijî gerilayan şermezar kirin. Meşber bi sûyika navendî ve birêket li wir rêveberiya Yekîtiya Jinên Ciwan a girgelêgê Wedha Ömer got em li hemberî siyasetên xıyanetê yên PDK pêdeng namînin û em ê bi yekrêziya xwe û destekdayîna gerîla wan siyasetê têk bibin. Ciwanên Hesekê ji bo şermezarkirina xıyanetê PDK ji pêşiya Parka Rêbera Poya li taxa Nasîra ber bi taxa Kelewsê ve meşhekte darxistin. Li vir rêveberiya Yekîtiya Jinên Ciwan a Hesekê Medya Ahmed xıyanetê PDK şermezar kir û got gerîla şenga ji Daişê rizgar kir û heta niha jî li hemberî dagirkeriya Tirk şer dikin. Lê tenê PDK êrişî gerîla dike. Meş bi duruşmeyên ji berxwedana gerîla û na ji xıyanetê PDK re bidawî bû. Ciwanên navçeya Dirbesiyê bi daxuyaneke li qada jinan berxwedana gerîla silavkir û xıyanetê PDK şermezar kirin. Endamê rêvebera tevgera ciwanên şoreşger a Sûriyeyê Elîze Heso bi beşdariya bidehan şênî û endamên Meclisa Malbatên Şehîdan sazî û meclisên navçeyê daxuyanî xwend. Li daxuyanî de hat gotin êrişa çetê Zerevanî li dijî gerilayên HPG piştî kuştina bi sedan leşkerên artêşa Tirk tê wateya ku bin keftina dagirkerî û xıyanetê ye. Li daxuyanî de hat diyarkirin ku Kurdistan welatê şoreşger û berxwedêran e û tu carî nabe ya dagirker û mêtîngeran. Bîst û pênc ciwanên êzîdî tevlî asayişa êzîdîxane bûn ji bo endamên asayişê li Akademiya Şehîd Şengal dewreya şehîdên Çilmêra hat vekirin. Bîst û pênc ciwan û piraniya xwe ji gund û komelgeyên Şengalê çil rojan perwerde bîrdozî leşkerî welat Parîsî dîtin. Dewre bidawî bû merasima leşkerî pêk hat. Endamên sazî û rêxistinê rêveberiya xwe serjî amade bûn. Bîst û pênc ciwanên perwerde xwe bidawî kirin, son xwarin û tevlî asayişê bûn. Di merasîmê de li ser navê rêveberî Akademiya Asayişa Êzîdîxanê Mehlu Hecî û endamê rêveberiya Akademiya Şehîd Şengal Alî Axivîn û serkeftina ciwanan û tevlîbûna hêzên asayişê pîroz kirin. ملتي مزانبا بلا دوستي في ملتي زانبن البيشا في سالدا دورة قبي شغلي دورة قبي ستوبين شغالة وقتك وهذا وقتك وهاي حساس دا بخرجة أو سركفتنا قمسنا سركفتنا أبي سالة 2024 ما بدورة وقا سايش دورة قبي ستوبين شغالة دس بيقر أمي في سالة كنا السالة كيف وخوشية
سالا آرامیت نه ملت خدا بلا دشمن ملت ماش بیزان با بلا دشمن استای کوکا استای بیزان با تبلی رفع دسایش بن تبلی رفع دسایش بن و سر اساس ملت خوا و استای خوا و شنگال خوا و آخا خوا بپاریز دولت عراقی خود سر ایریش ترکیه حقا ایریش عراقی کا و سیاده عراقی کا خوا غرد کا بلا دولت عراقی بیزان با امیش خور رکن اشیرو باش ملت اسدی خلق اسدی جواکت شنگال دا جانت کن اویش خور رکن او سیاده شنگال و عراقی پاریز حقا دولت عراقی نگاره سنور عراقي بباريزا أسا شايز خانوي باريزا يا بشايز خانوي باريزا يا جا شايز خانوي باريزا ملاتيت شنقال دوي باريزا وما جي عبسوز ده جارة قدي أم ناهلن وقا 2014 وقا فرمانت برياوي فرمان بسری ملت مدبی ام بیش نیزی چهل روزیه پرورده خود دیدن پرورده بیردوزی ایدئولوژی و عسکری سروی اساسی پرورده خود دیدن و تبلیغونه آنجا سر اساس پاراستنا جواکا ازدی و شنگال تباهی و وکو دوجی دریم هر انسان کی ری بکری هر انسان کی سجلاوی پاکش به الگور اخلاق جواکا ازدی و شنگالی هر انسان کی بخواز به تبلیغ دریم هر انسان کی را بکری لا جهان بزانه آسایش زامیا في خانات دجمناتیا گلا روزنامه‌گر احمد آیوا پشتی اریکرنا جزده به ایتای پروپاگاندا رخصتی کردن. در سال 2018 ده به ایتای حقارت لاردوان کریه در حق روزنامه‌گر احمد آیوا دلی پرسین هات و دست بکرن. لپرسین باس خبری به پیواژویا دوزه ده و گوهران ده پروپاگاندا رخصتنه. جبو آیوا 3 سال و نیو جزا تحت خواستن و پشتی اریکرنا جزای هات کردن و شیاندن گرفتی. فریا سلیمان خالد دیرا زورهات بیرانین ده مراسم ده هفزروکا میسا هرما روژاوا شیما العلی آخوی وها گود ام شیدان ببیرتینن و بج نخوال همبری فداکاریان وان ده توینن بلا سر توای گل باکروشات سوریه و مالباتا فرماندار زلال زاغو سابه ام سوز ده کل سر رچا شیدان حتی پیکارنا سرکفتن بمشن هفزروکا اکتیا گشتی ریخستن انجواکا دموکراتیک نور الحسین جی آخوی وها گود هفری زلال زاغو زیده تری 30 سالی ده اوغرا پیکارنا مافنگل کرد آزادیا جنان و پیشخستن آوان ده ده توایل آلیین جیانه ده به تیبتی ده قادن شر ده تیکوشیا به فکر و فلسفه ریبر عبدالله اوجالان باور بو شهید سمبولا برخدان و تیکوشینه بود نور پیدنگیا هزه ناو نتویله هم بری سوجن دولتاتر کردیجی تکوشیران شر مزارکر و بود دوی سوجدار ورن جزاکرن اندama رفبران مجلس مالباتن شهیدان آکانتونا دیرا زورجی سوسن المحمد آخبی و سوزا شوپاندنا ریچان شهیدان شینی شیخ مقصودی ده پیدا کرنا درمانان ده زحمتان دکشینن جه 6 سالان و حکمت شامی تا شیخ مقصود حلبه دور پیچ کریه ده چند سالین داوی دیجی گهشت لطفه بلند حکمت شامی نهیده سوتمنی خوارن و درمان در باسی تاقیب به لگوری رایدرین یکیتیا درمان فروشان آتاخین شیخ مقصود و اشرف یکو جبرگفن سازین اولهیه ین حکمت شامی ناوین خو اشکره نکریه سازین اولهیه ناهیلن درمان بکه و تاقی و هکه بهیلنشی لبرانبری مقدارین مزن این پریان دبن لهر دو تاخان 61 درمانخانه هنه کو درمان ج 200,000 کس را پیدا دکن لگوری یکیتیا درمان فروشان پیوستیا هر دو تاخان ماهانه به دردورا 3 میلیارد لیره سوریه جبو درمانان هیا همان چاوکانیان دست شانکر کو بندن کنترول ین حکمت شامه دهیلین مختاره که پرکیم آ درمانان درباسی هر دو تاخان به لبله باج بقاس جسدی ده ج قیمتا فاتوره درمانان لیدبره هما بیجه لپرانی درمانخانین لهر دو تاخان درمان پیویز جبو شکر دیابت تانسیون و کانسری توننه
گر هبن جی بهانه جبر کو حتی درباسی هر دو تاخان به واچن مزن لیتن برین بوهاین درمانن نخوشین کانسر جمیلیونه که حتی 200 میلیونانه او بوها نلگوری هزا کرینه یه پرانیان نشتجین هر دو تاخانه نمازه کو گلک جوان جب کانتون عفرین کوچبر بونه و جتاقین در دوره حلبه هاتنه وکه گله آمازیکی ام پشکری دیدن تکوشینا هبونه یا گله کرد سروک پارتی دایک یا لیبیا و سروک بره کنگره آمازیک یا جهان فتحی بن خلیفه جهان پر آخرین و بحثا قالا گرینگیا هبونا گله آمازیگیان لیبیا و برخودان وان یا لوید و تیگلین دنابر وان و کردان دکر فتحی بن خلیف بود گله آمازیک لیبیای دیجین و پرانی وان اسیمله بونه دیدست هجمارا شینیان ده خلک آمازیک نینه وزارت کارین سیویل دبیجه آمازیکی نزیکی 900,000 کسی یان 1 میلیون کسنه اوریجه جسدی 20 حتی 25 شینی لیبیا دیگه لینه راسته ایدولوژی نتوپرستی عربی و اسلام سیاسی گل آمازیکی تونه گریم فتحی بن خلف دیار کرد که ایشا گل کرد و ایشا گل آمازیکی یکه چه پارتیا باسه جی پارتیا نصیر و تفگرین اسلام سیاسی توا وکه هون و سیاست تونکنا آمازیکی دیکن آلمانچ لی ترکیه جی همو پارتی بی ایدولوژی دولت کردان تونه ده حسبینه گل آمازیکی ده هفته حسابات 2011 ده شورش پیگانی و ده قادان ده هبونا خواه اثبات گیرن بوان چالاکیان را دنگ آمازیکیان لهر دوری بلاو بو دنجا با تکوشینا خود رو ببری که وان آخ و سر ها دوا گیرن فتحی بن خلف هری داوی گود دنابرا گل آمازیکی و گل کرد گل تشتین و کهنه هر دو گاجی راستی همان سیاستن قرکرنه هاتنه لی ام دبینین کو روشا کردان جیا آمازیکیان زحمت دره دجمن المال باکور افریقایا تنه عرب و مسلمانان لی دجمن کردان عرب ترک و فارسن ام پشکری دیدن گل کرد و دبیجن ام بورنه ام پشکری دیدن تکوشنا گل کرد و دبیجن دبی آزادی فیزیکی ریبر عبدالله اوچالان دم دست بکوره بلگو در اینجا منو چین سرسی به پیشکش گرن آنا خاطر و دماش خانت دجمناتیا گلا ای خانت نوکرتیا دجمنه ای خانت فروتنا کرامت ملت و ولاته جل کرد گله که آزادی خوازه تجارا قرجی خانه دنه و خود قبل ناکه herkes بلا بزانه گلی کرد و به مزنکران تکوشینه یه خانه ده به فاتسینه کسی ایخانه تیل گل اخواته بزانه بن ایخانت وینه عفی گره بحساب ولا فرصه